Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam rakanusa na langulangwan mga bangsami, mga tunganayami, mga pagaryami si iku agama Islam. Penginintanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala matataparkatan wagyang kuto kalilinta din nakapipi aginawa. Ilidestan Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kaiya mga paniyakit dumadaya mang si sa agyang kaiya mga darpatan. Mga bagsami, mga pagaryami si iku agama Islam, itatarus tanud nagyang kutuwa di tanud di kapamagusaya kung mga rarata ula-ula inisa parwagamatan wagama Islam. Isad na piyakarata wagamatan wagama Islam nagyang kutuwa adhan. Ayaman nagyang kutuwa adhan, nagyang kutuwa kapanganib. Isa maanan niya nagyang kutuwa kapangantap. Apaman na pagantap na kaagyang kutuwa pagaring ka Muslim. Pagatap na kasagyang kutuwa di mapia ulawlah. Uway. Anta ka gyang kutuwa kapandit. Paman na sindita na kaagyang kutuwa pagaring ka. Anta akagyang kutuwa kapangandem, maandem makagyang kutuwa pagaring ka Muslim. Nagina ni maanagyang kutuwa adhan inisa parwagamatan wagama Islam. Pero mananakampu agyang kutuwa paganayron na kapanganib, kapangantap, kapandi tagugyang kutuwa kapangandem. Na isad na igira na kepekero mga ginawa tanu. Kapenditan tanu agyang kutuwa mga pagaritan wa mga Muslim. Paman na agyang kutuwa paman na di ka din dua sa agyang kutuwa paman na syai ay sindi teka sa agyang kutuwa pagaring ka Muslim. Na ini sa paranan wagamatan wagama Islam. Saya dalil nagyang kaiya mialim sa gyang kaiya kitab abati antan wa tiga na an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadits muttafaqun alaih. Sabad ko maana niya na miyakatita yan si iku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nang gila ini wagyang kutuwa kapanganib. Anta kagyang kutuwa kapanganganib. Apa man nagyang kutuwa ini pamana tanuro kagya kapandit, kapangantap, kapangandem. Kagya mataan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutuwa kapanganib na ginan pitemanan akabukegan. Kau tu paman na diutu pengim benarau Muslim agyang kutuwa kapenditi niya si iku pagari niya na Muslim. Adi ngau tu paman andi kapikiran karo na ubang kau tu pangim benarah agyang kutuwa lagi dutu na paman yan na akdhabul hadits ati guna bitan wa Muhammad paman na yuto'y pinakakabukegan kepikir o ginawang ka. Naman na ito mga pagaryami si ikwagama Islam. Paman na igin na katanod na nagyang ko ito marata kap kepikiran ka si iku pagaring ka Muslim. Nandida ka laik. Paman na apia si iku mga ginawa tanong na paman na dita di ka pamikiran sa marata mapenganda matagi ang utaw pagaring ka Muslim.
Paman lagi man to kekalilid mata tagu si iku mga ginawa tano. Awad na tunganayin ka, paman na si iku tutungan na ya, na digas kanyan di mapanganib. Anta ka mapanganta pa. Paman na kedena kagiang kutua pangandem sagiang kutua tunganayin ka. Ino mga dietika siya ito na bakun yang ben inakal. Paman na laboron igira adna katitabanga paman na 10 buaya. Paman na ipagi berat tano ka para maliwan nagagiang kutua kap kesabuti tano ron pia. Sagiang kaya ini inalui tano wa hadis Nabi tano wa Muhammad. Adno pa ma katitabanga na nagia isarakano na malai panagunta manas kanya ni mababalo ya pemakatokaw si iku mga tunganay niyan. Paman na ibaratian nagyang kutuad na pemagugupaan na masjid, pemagugupaan na madrasa, katetaba nga kamapian o paman na mga ginawa o tutungan na ya. Naad na ketoon sa beeda pengandemen niya nagyang kutuha pagari niya. Tinaw po benar di kisampay yang kaya penimun ya ke ini paman yan na panabang anta ka betan ubud nari pagakalay ya ke ini kau tu na nagyuto paman na anded ni kapekirang karo paman na di paman benar na ubang kau tu pangim benar pakagiging ko tu lagi dutu pamikiran na marata uto ka ini sa paroto agamatan agama Islam mga ibarat tebuanan lagi dia na mambuna sunggi ginawa paman yan na nang giginawa na adna dira ni kasusupunaan na mga bitiara anta ka mga galebek lagi dukan degang nabebed na ayap kepikiran kasi ko padagan at tiga ba ubed na inakaliaki uto anta ka paman na baniyang bed na yada tarotopi agyang kaya lagi daya paman agyang ko to kinwam ya degangan udi nantunasan paman na langun na kibaratan san basta adiga di manghandem na marata uto mga pagariami si iku agama Islam mga ibarat buaya mga ibarat buaya nalagi dia na mambunag yung kutua pamanian na magariari o di nagyang kutua pamanapkad na yapsi kung magariari inuman adna kesimatan wa magariari di susuruta kagi mapapadala makiran agyang kutua pangandem si iku lagi dira o pagariran paman na diran di pangantapan sa marata paman nagyang kutua keda agyang kutua sarigiran sa agyang kutua pagariran lagi dumamuto nagyang kutua ang giginawa iya mga bai paman na pangandem niya nagyang kutua pedian paman na sagyang kutua mga galebek udi nato na asana mga ibarat yan mga ibarat tubuanan mga pagariam isi iku agama Islam bener siya butan ud nagyang kaya paman na bitiaratan o imanto So mga ulama tanong na inusayra na tigyan na wafi hadal hadith na ayat tigyan pakaanta pansagyang kana na hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mata na tigyan na sumuslim gyan ko tuwa titwa muslim paman na titwa paparatian yan suwallah agus nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajibu alai na ayat tigyan obligadurun ayat tigyan tigu mga ulama paliugat sa giyang kutua muslim na giyang kutua mapia antanganian si iku pagarin yan na muslim kau tu mga pagadiya paman na basta muslim na mapi agyang kutua antangan ka sa giyang kutua pagarin ka muslim ayad na lalayo na kapip paman na pipikiran kau na giyang kutua mapia paman na di ka pikira sa marata agyang kutua galbekian paman na basta muslim na mapia pamikiran sa agyang kutu pagarinya na muslim lirop man agyang kutu paman na titudno upama pagakalang kanian o di na pelalim kanian
o di nagyang ko to merataang kanian. Amay pamangkaad na mabagera karinang ka, nauba ka man miswaswa ka, paman na kekalakanian, kelalimakanian. Paman na aya usain tanong, nagyang ko to paman na di ka din dua-dua sa nagyang ko to paman na dua asay, ada paman na kelarong kaun, agyutoy panganda magu paman na kapanganib. Paman na da karina ka, okay, naupun ada paman na karina, liurong bas, wad na karina tan, wad na dalil tan, lagi dia nagyang ko to paman na pagusay tanong kagi, ad na paman yan na di manimu sa paman na gyang ko to mga ugup, na may ka di kisampay, nauba ka no pa masuporta kagi, paman na kelarud no to akal, okay, na may ka da abang ka mabagera dalil, aya penariw ba, paman yan na ayad na gelba kagyang ko to pagaring ka, nagyang ko to kisampay, agyang ko to mapya, nagyuti bitiara tanong iman to, kailangan nasabut dan wagyang ka iya, paman na pagaluin o mga ulama tanong. Tigo mga ulama wala yusi'u dhanna bi akhihi muslim. Paman na sumuslim na ubanian di pamikira sama rata agyang kutua pagarinya na muslim. Ubang ka di pamikiran isa paman na marata. Oy. Kagi tige na aya pakaasal si iku muslim, na al-adalatu wal khair gyang kuto kapaginuntulan agu gyang kuto mapia basta muslim enuman kailangan na masisiapi wag gyang kuto kababali niya muslim kagi aya pakaasal o muslim na mauntol sa kaniyan man nagito mambi kailangan na pakiilay tanu si ko mga pagaritan wa muslima mauntol tanu mauntol ko katero mauntol ko paman na kanggelebek kapag empleyado mauntol sa eko kapamilya, mauntol sa eko kababaluin niya no pama deto, mauntol sa eko kababaluin niya no pama adna pamilya niyan, sa eko karuman niyan, sa eko mga wataian, mauntol sa eko mga pagarinian, mauntol sa eko karumani paman na mga tunganay niyan, sa eko detoan niyan, paman nagiti pakaasalo muslim, dudunag yang koto kapaginuntulan, agugyang koto mapia. Gitu pakaasal. Nagito mambigay langan na mapikiilay tanong. Api anton adni katataguan rakay manto paman na anton na igelebek ka na kailangan na sisir ka gyang koto kapaginuntulan ka amay ka madagi nga na nakapaginuntulan nagito paman na kepikiran kau mga pedekasa paman na marata. Pekarata ka. Nagito. Paman na tigo mga ulama aya pakaasal muslim nandudo na gyang koto kapaginuntulan agu gyang koto mapia. Sa lagi naman buat tigo mga ulama uba panditi o muslim agyang koto pagarinya na muslim min ghairi qalinatin aw dalil sada aban yan karina agu paman nakatibayan paman ada dalil ka na ubang kau tu paman na pikiras iku pagaring ka muslim. Oy. Mattuhi ala mattuhi mattahamahu bihi. Paman nagyang ko to paman na lagi dagyang ko to kapenditiron o mga paman nagyang ko to inisen dito nagalebek. Kagi paman na ayak kareg na inaupun adna paman na kias senditan namin isampay rakatano na da abatano karina kabat matagtano miyaneg na piyangin benar tano na gumiyog petano pun sagyang ko to kapumakalang kapaon atri kasi pulan na uban ni sarigi ka paman na di kesarigan oy miyaneg ka bedo to na piyang makalang kapakapan oy paman na tantod na binina sa anak agyang ko to pagaring kamus dang kadaan kelarwao ino niya no to keswa kau tu inunya no tu mapenggulaw lah. Dapat na klaro na ka amay man nakapiti bibaya na titu. Agyang ko tu paman na kaya pamagkalian adna dalila ka paman na miyang umpir makapipia nasa ka mau tu paman yan na pangin benarang ka agyang. Na uba nga pepekalang ka pa. Kagi paman nagyang ko tu paawing o pagaring ka muslim na sepenganaki mga pagariya. Yuti paman na suguan agama tanu agama Islam agi ang kotua kasap pangisi iku paawing o pagaritan wa muslim. Wa man satara musliman
satarahu Allahu yaumal qiyamah. Satawa sa panganian nagyang ko tua paawing o pagarin niya na Muslim na sepangan sekanian na mambu Allah sa alungan na mo. Nagina ng mga pagariya. Igna katano. Isapartano si iko mga ginawa tano. Agyang ko tua paman na kapsuwa itano sa agyang ko tua paawing o pangapagaritan o mga Muslim na pumakalangkapan tanopan. Kapamaganta ko itong mga pagariya. Kalau itanong bu agyang ka na nakarata agyang ka na nalagi dengan. Okay. Pero wallahu subhanahu wa ta'ala kata sudalil aw pamaku kabaya iyo na nailaya niyo sa suratu Al-Hujurat ayat ika-10 agu 2. Way paman na sukebayaon milay anya paman antanop kebeti agi ang kutwa mga katero Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Agi kutwa dhann na agi ang paman na pugusain tanu. Inna ba'da dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Anto na iman nagyang kanan mialoy akatru wallahu subhanahu wa ta'ala. Nailenta no sagyang kaya tarjuma paman nagyang kaya Quran agi so isa paman na tiarjuma mga lukstan wa mga ulama paman na tiarjuma ini sa basa maranaw paman na digan usip kebelagi kagira na kenegyo mga katero wallah nana kepakaya pagilay ni wagyang ko to mga ayat mialoy o mga ulama. Ay manaw to natigu wallahi sumya maratyaya. Paman na ayat yaluan wallah nagyang ko to mga mu'min mga muslim. Hay miya maratyaya. Giman na paman na langon suguan agu paman na langon inisapar na pararakatan wa mga muslim. Ino'y mga kafir. Apaman na dayan nilang nakisudayaan. Oy. Kadunia sisirambu sa dunia na makaumasiran sa alungan na maurina rokiran itna wallah agyang ko to galbekiran marata udi nagyang ko to adira nakaparati ugi na Amerika saka na Muslim na pararakatan wagyang kaiya paman na mga suguan anta aka mga ulaula amarata ini sa parwaga matan waga Islam anta no kapanang gilai Peter wallahi sumya maratiya pakawatan ini sumadakal kapanganganib kau tu paman nagyang ko to madakal kapanganib nga si iku pagaring ka Muslim pakawatanin kau tu dingkad nutu pengim benara basta mapikir kagyang ko to marata ko pagaring ka Muslim na aya suguan rakaw Islam aya suguan rakaw Allah nagyang ko to pakawatan ano to kagi piturud no Allah subhanahu wa ta'ala tiga na pakawatan ini sumadakal kapanganganib kamataan na susabeed ko kapangangani benadusah kau tu yuti paman nakarata iyan susabeedun paman na kepikire paman na pamikiran na kaamarata si ko pagaring ka Muslim na dusa utop kedusa karo paman na gitoy tatang kedang ka sa ginawang ka aupun madakal lagyang ko to pangandem ka si ko pagaring ka kasasenditing kaun lalayon na dusa to atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na panini sa parwallah tiga na wala tajassasu gudi kano pupenuriman agi ko to akapanuriman namada ka lagi ang kaya turiman paman na badin na magigila-gila gira ko na mata niya na mga didingi-dingi akapanuriman na galbekian ay maratap na giana ng mga bangsakan mga tunganayakan paman na igna katanwa na nakala pedepenanan sa giyang ko to ini sa parwaga matan wagama Islam. Natigiyang panawala yagtab ba'dukum ba'da gudi kano gudi pemaganta usabeed rakano so sabeed nagi sukarata o kapamaganta nana paman na siya na ya teruwa sa ginawa irilar rakatan wallah giyang kaiya kapamaganta paman na panganintan si iku wallah paman na mada paman na ikagud mga ginawa tanwa giyang kaiya kapamaganta paman na dita no kay ketiaran na igira na namyaw matagyang ko to mapupuro-puron na ayad na bitireran na si fulan
na namia ka paman namia ka umataru na bataun depan na paman ya namia ka pejagian ko tu lagi dutu. Allahu akbar. Nah ini sab gina ni paman na pedanan sagian ko tu mangala adusa. Agi aya kargenanan na paman na kana bang ka budusa si ko Allah ka dusa nga pesagian ko tu pagaring ka muslima dingga di pamagantaan. Na ayat na paman na ada kelana ayat penadinya di mapamaganta nagyang koto mismo amaraniron udi si pagarinian nagyang koto upamanian na atongan na inian udi nagyang koto alokasian udi nagyang koto upamanian na ginawa inian paman nagid ni paman na mga budiw kaki ayaw syaitan gyang koto akabasa arkanwa paman na daaki kompleto a manusia na ayat tara lebih nagyang kotua kasapangantan wagyang kotua paawing o mga pagaritan wa mga muslim. O udi nagyang kotua pamilya, nagyang kotua tonganenga. Na gudikan watigu Allah subhanahu wa ta'ala pemaganta udina gudi pemaganta o sabeed rakano so sabeed bakabayai o isarkano kakananian ko sapo o pagarinian amiyatay. Allahu akbar. Paman na uding kau tu genek yagi kau tu pamanian na kapamaganta paman nagi kau tu kapamaganta seekos padeka nagi kaya katur wallah tigena bakabaya iyo isarkano kakananian ko sapo upagarinian amiyatay na paman na ini kagudi uto paman na ikagudi ka ubang ka yagi kau tu pamanian na sapo upagaring ka muslima miyatay uy miya kaysa na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya aluya paman na haditha so kung sunabitan wa Muhammad na muuntod kanya lagu sa mga sahaba niya na badin sumiyam beragyang koto paman yan na miya kadudi paman nagyang koto madu samber na miya bo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pakaisiyan si iku mga sahaba niya natigyan na inu katawani wagyang kai ando miya kapu nagyang kaya samber madu natigiran Allah wa Rasul alam so Allah susuguyan ni mata uron natigyan nagi iso paman na karata agyang koto kapamaganta oy paman na gitu karata yan na paman na ikagutan ito mga pagarya na isa partan waya sa iku mga ginawatan tigo Allah subhanahu wa ta'ala ini sumpat yan natigyan na kalakan niyo so Allah subhanahu wa ta'ala kataguan tanong sa kalag sagyang koto ina sa parwallah paganerong nagyang koto kapanganganib ikadu nagyang koto kapanuriman ikatlo nagyang koto kapamaganta kalakan niyo so Allah mataana so Allah na pepenarima ko taubat Allahu akbar taubat dan wanan si iku Allah gyang koto paman na mga galebakatan wa marata kaswallah na terima niya nagyang koto kapenganitan o rekan yan sarila nagurila antan Allah subhanahu wa ta'ala naguterangan yan sa mga ginawatan wa mataubatan wa gyang kaya mga rarata ulaw-ula ini sa parwagamatan wagama Islam tigu Allah subhanahu wa ta'ala atigyan na mataanas wallah na pepenarima ko taubat makalimuon wa ikalimutan wallahu subhanahu wa ta'ala asara titu wa mananggilatan mikalaktan wallahu subhanahu wa ta'ala kita tigu mga ulama Peter wallahu Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna dhanna akdhabul hadith mata natigi nagyang koto kapanganganib na pitemanan kabukegan paman nagyang koto kapamukegeso kapanganganib paman na dinga pengin benara yakni hadithun nafs gina natigin sub kepikir o ginawa agyang koto sa mga ginawatan na kepikir tano sa ko pagaritan wa muslim amay katigo mga ulama mapamikir o ginawang kaagyang koto marata antangan antap sa ko pagaring ka muslim fakadzibha wala tusaddikha na ayako nasuan ka na ubang kauto pangin benara pakambukugang kaagyang koto pamikiran ka na ubang ka pangin benara saya mapi atigo mga ulama wahmil akhaka ala alkhair na aya pamikiranin ka o di na pamikiran ka sa iku pagaring ka muslim na gyang koto mapia si fulan na mapia gyang koto pagariyakan na mapia gyang koto tunganayakan na mapia gyang koto bulayo ka akan na mapia ubang ka paman na di pamikiran sa marata
wala tattahimuhu bima la yathbutu na ubang katigya na penditi agyang koto pagaring ka sa agyang koto ada abang ka dalil paman ada abang ka karina amarayag askan yan na galabak yuto way mga pagarya mabubabu agyang kaya pagalawin tano iman to ugaid na apiapan na mabuba na ugaid na marata ini agalabak way na panganin tano si iku Allah ilidas yan no nagyang kutuwa mga ginawatan na upaman na apiapan paman na miyang gilabakatan wag yang kaya kapanganganib anta akagyang kutuwa katsuriman anta akagyang kutuwa kapamaganta na erilarakatan wallahu panganintan wa taubat iku Allah subhanahu wa ta'ala mga pagarya kaya tanubutuman agyang kaya bitiaratano insyaallah nana aya itundugutan ron pagusain tanon si iko mga padauras na gyang koto karata o pamanyan na kapkebaloy utawa uluan agi suka paguluan akan detu amay kas kanian na dinyan ipaginuntulan na gyang koto kababaliw niya na detu paman na gyang koto kaplaliman niyan kapagakalanian agyang koto adinyan di kaparata-rata isa agyang koto andito aniyan anto na ipaman na usayan san wagama Islam so insyaallah na nausayin tanubusi ko mga padauras isang paytanon wallahu subhanahu wa ta'ala pamakalanduun wallah sa mga umurtano ayamala na pakalanduun wa pakalan wallah sa mga limo iyar katan sa silamong kuskano alang ulang wa na mga tunganayakan pagariyakan bangsa ko pumakinig sa giyang kaya di itano di ka pamagusan uway salam markano sa langon so kalilintad na mambagian yung langon mga tunganayakan bangsa kan pagariyakan si ko agama Islam salam na kanagiyang kaya mga pagariyakan na miya makakumin sa giyang kaya pag-live tanong giyang ko pagariyakan na engineer uway paman na salam rakasan pagariyakan uway siapan tanong langon wala yang kaya mga yang kaya bubayak na si Kisalim uway paman na si Rambu mikuminta saya uway balasangan wallah sa madakal mapya uway si Rambu saya dua uway agi yang kaya miya ka komen sa yang kaya ditano ako to yang to isaon agi yang to Kairon Masarandang salam rakanusan langon wa yang ko na si Hayla Hasanor yang ko na si Abdur Raqib wa kata yang kaya pakiwatan na kanam ya ka salam rakanusan langon wa yang kaya paman na pakiwatan na kan pemakin nagsagiyang kaya oras sa siya buto man na insyaallah na taros tanubusi ko mga padaura assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh